Lotshani sitshaba sekhethu, kuphi nakuphi lapha kufinyelela khona iNdebele TV SA. Ibizo lami nginguTruzi wakwaMakitla, isizukulwane sikaMabhena uMasukasokile. Ngiyanamukela ehlelweni imibono. Angikhambi ngedwa-ke, ngikhamba nomfowethu ngapha ngehlangothini, uzazithoke bona yena ungubani. Ngiyanilotshisa begodu ngokukhulu ukuzithoba. Ngiyathokoza ukuthola ithuba namhlanje ukuthi ngizoqoqisana nani. Ibizo lami nguBrian the Legacy, the man of the match, jersey number 10. Ngiyathokoza D-Legacy. Mbukeli, namhlanje sike sino D-Legacy siphethe isihloko ehlelweni imibono. Isihloko sethu sithi kuhle na bona abantu ababili bahlekisane kodwana benza izinto ezimbili ezihlukileko. Kazi-ke la mbukeli-ke uzokubeka wakho umbono. Esihlokweni-ke engigijima phezu kwaso ngalesi sikhathi-ke mina umbono wami uthi akusikuhle bona uhlalisane nomuntu nenze izinto ezingafaniko ezihlukileko. Kazi lesi sihloko-ke sibhezi khulu phezu kwabantu abahlekisanako kodwana ongubaba yena usela utshwala kodwana uma yena akaseli utshwala. Ubona njani D-Legacy? Kokuthoma into ekulu kufanele ukuthi na wenza into uzibuze ukuthi uyenzelani, bese-ke phezu kwalokho esikhathini esiningi abantu bahlanganiswa lithando kodwana ithando sisekelo sento yonke. Umraro bakhona ukuthi ithando lihlula kuya phambili ngoba kunezinye izinto ezivimba izinto ukuthi zenzeke. Uyabona, nangikhamba nginqopha ePumalanga ngikhamba nomuntu onqophe eTjingalanga, ngiyokuthi kutjhinga ilanga angizombona ukuthi uzoba kuphi. So kutsho ukuthi lento esihlanganisako silibiza ukuthi lithando kodwana izenzo zethu zikude nethando. Singaphakathi kweenkoloyi ezihlukileko kodwana sinomnqopho wokuthi siye endaweni eyodwa, omunye uqale le omunye uqale le. Ngelami ihlangothi leli thando elinjalo singalikatelela kodwana angekhe libe nendlela yokuya phambili, ngoba kokuthoma kutsho ukuthi mina nalo muntu lo sineenkolelo ezihlukileko. Akhe siyithuwelelise kancani, ludade lakanamraro wokuthi isokane liyasela, bakwabo abanandaba abanakinga nesokane neliselako. Siyithuwelele sithi ubaba walo mntazana lo umfundisi, lo mntazana lo kufanele ukuthi abe nelizwi elutjheni elikhona ngebandleni. Uyokuthini kibo? Uyobafundisa ini? Nanti isokana sekufanele ukuthi lingene liphethe ibhodlelo, lingena emzini ohloniphekileko, emzini kababa umfundisi. Uthomile lapho sekuletha ini? Sekuza inyazo ngemkhayeni. Isokane libe likhambe belibe limuntu o-reckless, abuye angabi nemali. Wena mntazana kufanele ukuthi umphe imali ayokuthenga lento le wena ongayiseliko, lento le wena ongayidliko, benibe nomntwana phezulu. Lo mntwana lo kufanele ukuthi ondliwe. Isokane lalinamali, nakasitakile kustakululwa nguwe, intambama uyabuya godu udakile. Mbukile, simzwile-ke uBrian D-Legacy umbono wakhe uthi yena akavumelani nokubana abantu ababili abahlekisanako benze izinto ezimbili ezihlukileko. Ke mbukeli wami umbono uthi nami angivumelani bona abantu ababili abahlekisanako benze izinto ezimbili ezihlukileko. Khumbula-ke mbukeli ekhaya, ikulumo ithi nakhibe ufuna ukuba ngudorhodere zibandakanye eqadi kwabodorhodere. Na ufuna ukuba ngutitjhere iba phila eduze nabotitjhere. Yeke-ke kuba njani isokana lakho nalikhambako ngelesihlanu litjhiye ulilela mntwana likhambe liyokusela utshwala libuye ngamasa? Yazi igodu isuka ibe budisi endinyaneni yokuthi njengokuyibeka ukuthi nawufuna ukuya phambili khamba nabantu abasehlangothini lelo. Ngelimi lesiNdebele kuvane kuthiwe ayidumi nje nayiza kukhamba. Amathando amaningi aphela ngakathomi ngoba iminqopho yethu imehluko. Cala musi nihlelani nobabili ngoba iinkolelo zenu njengoba ngitshilo azifani. Esikhathini esiningi kusasa uzokugula ungudade ngoba lo muntu lo akanasikhathi sakho, unesikhathi eqadi.
Yazi abantu abakhona ukuphilisana ngilaba ukuthi nakuthi bobabili bayasela bakhambe bobabili bayozithabisa baye ematshwaleni manje ukuchiya ekhaya ayokuba nabanye abantazana ngelinye ilanga akulethela ukugula wena uhleli akulethe kuwe ukugula ngamanye amagama wena awuzithandi ngokwaneleko ukuthi uzokubekezelela ezinye izinto engafanelanga ukuthi uzibekezelele ngoba nawo sekufanele ukuthi ube nenkinga naka nebhabhalaza sekuyinkinga yakho. Mlaleli ekhaya uBrian D Legacy uthi uveza ihlangothi eliqhakatheke khulu kwamambala bona-ke lokha nawuhlekisana nomuntu uhlekisana nomuntu lapha nithanda khona izinto ezifanako njengokuthi nakhibeni babantu abaselako selani nobabili nikhone ukuphuma nitjhinge lapho nobabili nifike niditshe kamnandi nobabili nibuye godu nobabili njengombana uthinte nephuzu lokubana ubaba uyakhamba atjhinge ngaphandle bese ayokufuna ukugula ngaphandle ngemva kobana mhlawumnye asele amaphutha enzakalako la kuselwa khona utjwala uyokuthatha amagulo ngaphandle abuye nawo ngikhaya azokuthelela uma ngikhaya. Yazi enye into esuka ibe mraro nama-abuse amaningi akuhamba asuke lapho ngoba ithemba nokuthembana kuyaphela kuzokuhlala kuliwa uzwa abantu abaningi akutshela athi njengamasokana athi udade oselako angikufuna ngekhe ngamtjhada kodwana yena every weekend usetshwaleni yini ayisabako usaba ukuthola umuntu owenza lento le eyenziwa nguye angithi woke umuntu osetshwaleni wenza into engakalungi kodwana ngiveza elinye la ihlangothi ukuthi umuntu ongayicala ngelihlo elibukhali lento esikhuluma ngayo angakhona ukuyizwisisa ngelimi lokubolekwa kuthiwa associate yourself with the same people with the people with the same mission as you khamba nabantu abaphethe umkhumbulo ofana newakho ukuze kwenzeke into eyodwa manje utshwala umuntu oselako nomuntu ongaseliko umuntu ophila etshwaleni nomuntu ophila ngejardini niqoqani lapho niyakhona na ukuthi nibe ne-we time khe nihlale phasi nicoce nibonda sikhathi bani nithandana sikhathi bani ngoba omunye nomunye naka-free usetshwaleni nawu-free usekhaya uyakhamba ngomgcibelo ngosonto akekho ubuya udakiwe ubuya unebhabhalaza nakasuka lapho mdeni enzeni nakafikile kufika uyalala niqoqa nini ngiyibuyisele ehlangothini lokuthi ubaba mfundisi semdi yokukhuluma nebandla lento le ebazama ukulwisana nayo wena ukhambisana nayo unesa lo muntu lo ekuthiwa abantu ningabi nje kutsho ukuthi wena ngamanye amagama uphikisana nalento le ekhulunywa kilelo bandla lelo cala musi ipilo uyayikhetha na ukhetha ukuba mfundisi uyazi ukuthi etshwaleni mdube mfitshane awuthi etshwaleni ku-wrong but indlela oyikhambako ayikhambisani notshwala nempilweni nethandweni ngokunjalo nawuthi ngiphila so thola umuntu ophila njalo awuthi abenza lento le oselusukile kiyo ba-wrong kodwana uzwisisa ukuthi yonke into inendlela yonke into inembatho lakhona cala nepholisa imiyeko le ayifuneki nofuna balipholisa azange bathi umuntu onemiyeko unekinga bathe nawufuna balipholisa ungabi nemiyeko migomo nembandela yokubalipholisa nawe umuntu uphila iba nemigomo nembandela ukuthi abantu abafuna ukuba sepilwe nami kufanele kube babantu abanje nabanje ukuzenzela ubulula mina singazidosela amanzi ngomsele sibandana. Mbukeli ekhaya-ke ubukeleke ihlelo imibono ngikhambisana-ke noBrian D Legacy kanye-ke lami likamabizo asabele ngingutruzi wakwamakitla isulani sikamabhena umasokasokile akhe siyokusela amanzi siyabuya. Nawufikelwa kudinwa phumula kodwana ungalahli ithawula bunqopha kuNdebele TV ehlelweni abavuni hlangana nami uEmily imbongikazi yesitshaba nesithekeli sethu selanga uBrian D Legacy Mthombeni ngo-7 o'clock ntambama asihlangane khona. Siyakwamukela-ke mbukeli ekhaya ehlelweni imibono kanti-ke sisagijima ngaphasi kwesihloko esithi kuqakathekile na bona abantu ababili bagijime-ke phezu kobudlelwano obuwodwa khisibana izinto ebazenzako azifani
Mbukeli sisaphethe leso-ke isihloko-ke kubuhlungu kangangani ukubana uhlale nomuntu ongaseliko wena usela. Ukhambe uyokusela mbukeli, umtjhiye ngekhaya, uyazi bona utjwala bunuka kumbi kangangani lokha nasele buseliwe. Kazi-ke nawukhulumako nje buphuma ukusukela ngendreni mlaleli, mbukeli. Bese-ke nawubuyako ufuna ukumanga lo muntu ohlekisana naye, bese-ke nasele angasavumi bona ummange, kuba buhlungu, izipi zithoma khona lapho ukobana awufuni ukungimanga nje, bomanga ubani njengoba begade ngingekho. Uyibona njani Brian? Uqinisile, neendaba zabomakhwapheni zisukela eentweni ezinjengalezi ngoba kwakheka igap ngaphakathi kobudlelwane, ngaphakathi kwe-relationship, ngoba umuntu uya endaweni emthabisako wena ungekho. Kutsho ukuthi injabulo yakhe wena ayikufaki phakathi ngoba izinto ezimjabulisako wena awukho kizo, nalawo ma-moments lawo vane ungekho. So kuba lula ukuthi-ke nawulisokana ukhambile uyozithabisa, uchiye udade ngekhaya, umchiya anesizungu, awukamchiyi niqoqa kamnandi, umchiya urhabile ngoba urhabele lokho ekukuthabisako. Naye ubathiwa ungumzwangedwa, kulula ukuthi laba abantu ababhizi ku-inbox batlhorhoroja, batexta, babo-Adele bathi hello, agcine munye amphendulile. Bese-ke sokuthoma sithi abantu bengubo njani, abakalungi. Kanti ma-gap thina esiwacreatako. Naye dade lo uzifake ekingeni ehlangothini lesokaneli. Ngaliphi? Ukuhamba ahlale nesokaneli, into yokwenzeka yini? Akekho isokaneli nalisemjayiveni. Isokaneli ligcina seli-attracted to laba abantazana benzani, abaziselelako, abane-free spirit. Injalo Brian. Besajika athi ubophene, sukela lapha kutshela ukuthi no man, too tight, Iyezwakala Brian. awusiloso, awukazigedli. Mlaleli-ke uBrian asaphethe-ke lelo-ke iphuzu. Khumbula-ke mbukeli ekhaya ukuthi-ke lokha nakade isokana lakho lisaphumile, kunalapha azithabisa khona, njengoba atsho uDlegacy ukuthi-ke lapha azithabisa khona kunabantu azithabisa nabo, lapha bayokuphana khona iinomboro zikamaliledinini. Nakafika ekhaya kodwa ngemva kwesikhathi eside kangaka akutjhiyile, kunokuthi-ke nihlale phasi mhlawumunye nithome ikulumiswano, akukhumbulile uma nakade umtjhiye ekhaya kodwa nguwe uphezu komaliledinini. Bayakubuza bona ukhambe njani, ufikile na, sowuhleka wedwa phezu kombhede. Kuba buhlungu khulu lokho ngombana izinto ezenzeka lapha bekade uye khona azifani nezinto ebekade zenzeka ekhaya pha lokha nakade ungekho. Angitsho umuntu usekathande i-excitement le, i-adventure angasayitholiko nakafika ekhaya, bese abone ngathi kuyabhora. Ngizo izinto ezenza ukuthi umuntu agcine sekenzani, sekaphuma aya ngaphandle ngoba athi umuntu wami u-uptight. So kuqakathekile ukuthi ukhambe nomuntu owenza lento le wena oyenzako. Mbukeli-ke uBrian Dlegacy usiphe amezwi-ke nombono ekungowakhe ukobana-ke nawumuntu-ke khetha umuntu ofana nawe, ungakhethi ngombana-ke mhlawumunye unemali namkha mhlawumunye unani. Khetha umuntu okhambisana nawe, njengoba atshile ukuthi-ke nawufuna ukuba ngudorhodere iba seduze nodorhodere. Qinisile injalo. Siyacabanga ukuthi siyibekile begodu beyazwakala ngendlela khona. Esingakwenza ukuthi sesizwe nemibono yakho mbukeli ukuthi wena ngalesi sihloko amezwi wakho athini. Mlaleli-ke mbukeli ekhaya-ke leli lihlelo imibono nekulapho besigijima phezu kwesihloko esithi kunjani lokha nawuhlalisana nomuntu ohlekisana naye enikhamba endleleni engafaniko. Ihlelo lethu-ke mbukeli silijamisa la. Mina nginguTruzi wakwaMagitla, isizukulwane sikaMabhena umasokasokile, ngikhamba noBrian Dlegacy wakwamthombeni. Thokoza khulu kwamambala, sihlanganeni godu ngesikhathi esilandelako ngokuzako. Ngiyathokoza.